올리브가루가. 근데 꾸준히 나오니까 돼. 오, осьминогты қарайша. Octopus. Look at this octopus. Wow. Let's go. Да, столько рыбок, смотри. Вау. Вау. Чир. 네. 아, 예. 3만. 3만 원요? 예, 다 3만. 예, Күрішті пісіріп сатады екен. Что это? Что, мам? Печеньки такие всякие разные. Стама, жүр. Бұл креветканың құйрықтары. Сушеные креветки. Вот такие. Это всякие морепродукты, рыбы всякие, рыбы. Это все водоросли, вот, смотри, водоросли. Пойдем. Сыночек, смотри, мам, Да, сыночек. сыночек. Вот рыбки. Да. Иди. Айша, вставай, Айша. Осьминог, Айша, смотри, осьминог. Он ползет, мам. Живые осьминожки. Айша, вставай, Айша. Вставай. Вставай, Айша. Вставай, не надо. Wait, I'm sorry. 내가 착각했나? 와서 또 얘기한다 그래. Это все керамика, фарфор, ручная работа. Все, пойдем. Құран, мороженое, деп сатушы еді ғой, көшені аралық. Сол сияқты осындай машинамен мынандай базарда сатады екен. Пробиотики, йогурт сияқты. Йогурт болғанда сусын сияқты сонда сатып жатыр. Осындай холодильниктермен на колесиках. Мына Кореян базарында да сырқараңыздар. Өзіміздің қазақтар сияқты столдар сатып жатқан жер тауып аламын. Еще сандық сатып жатыр әшекейін. Мынандай сандықтар бар. Осы жеріміз өзімізге ұқсап кеткен нәрсе. Қалай ойлайсыздар? 왜? 안 먹어? 왜 먹어도 돼? ทานขยับออกมาพี่ทานจะกินน้ำเอ้ยไปโอนกับ Аиша, Беркель. Let's go, Al.